speaker soitur kan tlem boka khun hi ka du bel deuh mai theya chu kan soilok duwa khatuna khan resolution nei tu kan minister zam takin aron soi chip chiar thle maya ami a act chung thu kha chu soi tam vak ngai lo ma ro chu clearance lak angai lo thu te a soi ba ka khan a kai noi pakhat compensatory afforestation kan han ti te po kha a har sa zo vek to don lai kha aron soi tel lo nge ka lo ngai thla fu lo ka tia en po ni se pu speaker ka soi du chu India ram tan emo Mizoram tan emo thil poi parliament in the dan asiam don hian kan chet lai zia mai hi poi ka tia CAB chungchang a khan kan chet lai em tlang to boka engma ti theina hun awm to manglo nuwa thom kan nei chawa tuna po chu tiang chia chu ani le ta bil an pass vek nuwa a thom kan neya sebo no se kong khar tiang chau ani to poi le a kan ngai thla kan khan kan sarkar po hian sang ni somni pakhat October thla ni somni pakhata dai to khan bil pass an tum an du lo thu hi lo zuk khem to ziakin arei to le ni ma se mi pui min fil lova this one kumin alo thlenga march tha parliament a introduce ania wan tlang hian kan la khelo renga kan MP te neng ma an soi bok lova JPC a huneng mo chen awma ti chuanin lok sabha le rajya sabha JPC in report ape a kan la khelo zela ti chuanin lok sabha khan kan ngai thak ta khan July ni som ni paruka rajya sabha August ni nia pass anita a hi pass ani ma hian thom kan nei tur ania atul chuan kong te po kan zonga kan che tur ania kan sarkar mi pui min hrilo renga parliamenta kan ai o te panin engma min hril bok lova dik chia chuan van tlang hriata he bil chungchang do dalna ki chuak tu ma saber chu je PM kan ni an pass ma July ni som ni pali khan statement ka siam to ni hemi chungchang a hian tin parliament an pass khan kan MP ten an vote ve nge ve lo po hi kan chiang reng lo ani so wang chuan hetiang khopa thil poi do dal a hun la ya kan sarkar in le kan MP ten engma zoram mi pui min silova in ngoi pui an ngoi pui hi poi khop maya tuna engkim ani tur ani nuwa tiang hian kan lo ti ta a voina kan resolution te po hi kan pass ngai tur ania kan ti thei tok ania a tha ka tia tin sinot social front te YMA te le environment lama mitui mi ten an theyang angin an do dal boka chu wang chuan abil chungchanga kan khetlang tua lukhung katum lova pu speaker kan ti tur hi alaman ti thei kan la nei hi soi kadua bakhanna chuan resolution adu lo na kanen ti re kan ti thei thatak ani phot lungrual takin kan pass kan dua adang le chuan article 371G special provision hetiang laka kan in hum him na kan nei ni hi kan select hun ani boin hi ti chuanin Forest Rights Act kan ti mai tribal te forest ai zong te hum hal na tur dan central sarkar in asoi khan aron siam khan tribal te ta na thatur anya wangin khati lai sarkar khan kan lo adopt ve a Forest Rights Act kha ni som ni pakwa thla som sang ni pakwa kan adopt ni kan assembly hian kum som nuwa tuna kan sarkar hian ni som pakwa thla som pakhat sang ni som pakwa resolution pass in a revoke le kami trumpo khan he dani om ve mai ro se kan tan an siam ni an hoklo
kan tingoi ngoya ma se voin nia hian kan nola kan pai bo le ni lak lu le po hi kan la du mai the kan ta na thazok tur te kan nola kan ta na thalo tur le poi tur te kan do dal si lova chu kan nom da ni ti chuan Jammu and Kashmir hian Forest Rights Act kha an state aman an lo phal lo ve ni an special provision mang khan amaro chu BJP sarkari chu dan 370 chu anwai bo ni ti kan thriani voina po hian kan himna ber tura kan ngai 371 z hian in hum him kan tum phat tura kangaya amaro chu khutiang sarkar central kan nei chung chuan hei po hi min pai sak lawang ti soi thei mia lovani tu ten nge central sarkar kan nam tan a himem pui chian niem an zinga telve na chian niem ti hi voi ni min zirti tu ni se ka du khop mai so wang chuan kan la ti thei chu tu nin than pui lom tu ra te sa ko zalen na do dal tu le dan thalo pui siam reng mai tu sarkar pai tu ra kan tran rual hi ahun ta eng ka ria India president Thandon po khan ke ni chuan a le lam candidate kha kan vote ani khada po khan NDA ni lo zong hi tang rual lang chuan kan ne the ni ma se kan tang rual tlat lova chu tiang chu kan ni zela chu wang chuan CAB chung changa kan pui lawang kan tia kan soya ma se kan MP ngein enting e soi kha hausa khan because of the gratitude that we have we are going to support this bill atimaya vote le mai ni helai kan soi le khuta kan che dan ain millo tayan zoram mi pui kan buai to dun na no confidence am le a move to te zong chuan an do lo en tirin an chuaka kan MP cho chuak velo so wangin BJP lama atanga a chuak velo va kan move kan yama ngai point interview wa soi ni ten kan MP pani ten interview an nei ve a chu tan thu soi po kan ria Manipuri suwa cho kan do dal we are going to be a part of NDA and we are going to support the center antinika so wangin tu na NDA sarkar BJP kai ruai unless support zel thu country so wang chuan hetiang ti tu hi chu voina hian zora mi pui reng le party hi chuan chua san to hi hun kan vati em tuna hian dan dang pakhadan siam le tur chu IPC te CRPC te Indian Evidence Act te anti danglam vek dona vai ming an phua le vek don ni tuna kan ngai tua mek poi vai ming an putira alam dana ringot po kan buai to ni tiang hi kan ni a so wang chuan in bush speaker vote du theu kan nia vote zong theu kan nia MP in khan anai to a BJP hian lam tang anga lo po le kan ti thai na sat po le chu kan ti thai om chuna ni North East tribal zinga an lam tang kan tam lu tuk te hian ati thamuang ani voin hi kan ruling party nge po hian he bill kan ngai tu na hi in ngai tu harnan mangsela NDA hi chwa san ve to silang ti hi kang en du nge a chu wang chuan ani to a ama ro chu het tiang ti ching sarkar central an omzui le lawa kum ngadang bin op le chuan eng hinge an ti bel le don la om to lu tuka an sarkar na tur hoi zonga lo chet ve hi Christian tele ke ni mi zo fa te na kan ti tur hi ani to lo fa kan in zong na zong kan chu cha te po hi a hun ton ni lom ni tin kan la ti thei ang ti tum turin kan in nge na ti chuan voina kan ti thei om chun e resolution po hi and support ani lo me kan house leader in sai du nem house leader so mang speaker kalome amasain legality kan ti don nge ni constitutionality kan ti don nge ni country 71G ina ahuap lo chin hi kan ria kan soi tong khan state kan ni ma a central act mizoram apply to khachu
apply จุยเซลตัวนี้สวยเทกันในมีอะไรนี่ข้าจุอามารถจู state กันนี่นัว Central Act กัน Special Provision 371G เนี่ยนะอิงกัลเนี่ยกันเรียดรอดจูกันดูดาวเทียกันปมโลเทียที่ส่วน 371G เราจวดด่านฮีกุมนิกัลตามิจุงจ้างกันไงตัวขานจิบเชียตะกินเฮาสาเหงกระสวยตัวมีมัลตะกากันโล involve เบดานเตปกระสวยตัวขานี่ที่ส่วนConservation of Forest Act 1980 ฮิจู state กันนี่มามิโซรามาโลมันโตกันสวยเซลที่อันโลมันสวยเซลโลเทโลนิสาขานิตานีจูอันรอนอเมนตา2023จูอเมนมินจู 371 G มังฮิอันกันปมโลเทมที่ลายฮีอินเดียเทตักอันนี้ตานีa principal act กันรามา apply ต่อเสียอเมนมินพวกฮะapply ไม่โดนล้อมนี่กัน assembly เฮียนโลดูดัลเทนกันในโดนเอ็มนี่ที่ลายค่ะละจิตเจียนตลาดทรายน์กันเสียพอยหมอดอนขบกันมีเทียมที่พอกันละรวยงะตัวนัวขัดยังทิลค่ะล้อมเลเซลเทเนียวางินจู่ๆประคันหน้าชวนนิตาสิลันที่ส่วนAmendment Act 2023ฮีโลกสภากลารัฐสภากลาstudy team เต็นดินาอันใจที่ส่วนIndia President Khan August นี้สักนิสมนิปฐุมาขาน assent อโลเปตาข้ามิชุงซงขานกันรามายันสวยริกอมโลแรงเวีปกันนมโลวาที่ส่วน President นี่นะ assent ที่ fell ฟักนัวนี่สินะกันไงทักต่างขาน August นิสมนิปนิยะเฮลัยมุนาเฮียนกันดูดาลนักันปาสตานีขัดที่ไล่ข้าหนึ่งวางกันดูดาวกันติดส่วนอัดดาน amendment เบอร์อักจะเจี๊ยค่ะเบอร์ amendment อักจะเจี๊ยค่ะกันหูตอกอะไรนี่ส่วนฟินังมาขลามันลวะส่วนส่วนกัน 371G transfer of land ที่อักคอยไทยโดนี่ให้จู่เหล่ามังอีเหล่าแต่งกันติดล้างพดไม่ตาขานี่เต็นไก่ปอยน์วอร์ตะเกนลายเฮียนกันเมมเบอร์จะอมตักเต็นสวยอังคารทันง่ายตะกัทุสวยตัวกันนี่ข้าเลเจนใจอโลนี่ลายกันMPปนีในเต็นเอ็งมามินฟิลโลตะข้ากันเดมขานี่ที่ส่วนขัดลายขัดส่วนชัดโลในตัวกันเคลียร์กันสวยเจ้าปอนี่โลขามินีขันชัดโลกันเหล่านี่ไอ้ชั่วฟูระวังกัน transfer of land ให้มีจุงสร้างทุนในนักกันในมินชูสักไทยโดนทัดให้ที่งาบรวงเมลจับเบียลชุงดูดัว national strategic importance อันพวงงานรอนที่ไม่โดนในชวนกาฟูระวังกันที่ที่ชวนน่าจะกินกันดูดาวทางอันนี้กักหากันสวยขาดิขัดไล่ข้าไงดานประคัดกันในเช้าอันนี้อพยส่วนลำในรูลิงละมินวันอพยันไงดานปุ่มขัดเนี่ยกันปัสเลเดียลไทยกับวิเสียที่ส่วนขัดไล่บรวกสุขข้าลนิตาช่วงเมนูส่วน notification เราชกตานี่สองนี่เลยสมนี่เลยปฐุม November นี่สมนี่ปะกัว notification เราชกตาการเฮ็ดเชียงเลยส่วนตานี่ให้ amendment ให้เองอันนี้เราอมเราเวมตีขาเราเชียงเลยจวลตาแต่ชวนจุมินูโลกะสังนิเลสมนิปฐุม December นิขัดขาน rules อันนั้นเสียมตะบกันนี่ amendment rules เราเชียงเลยจวลตาจุมินีลาส่วน guideline อันนั้นส่วนตะบกันนี่เฮลัยกันเราดูดาลายกันมูเราอมเราค่ะnotification และ rules และ guideline อันว่าเราสวกตาสุขติลายกันสกัดการงุนตะกินอันเราซิรนี่อินอลังขัดยังเราสวกตาหนัวชวน
oppose chi alone lo himoletin kan sarkar masakhan ngai dan lo siamin kha lungrual taka resolution kan thel kan pasa kha ministry a athen talo ani chu a indem zong ka soilo thilom jian khriat chian nuwa hei chu oppose chi ni lo ve tin anum zui talo ani a chan chu heta resolution kan pasa kha Speaker, August ni riata point of clarification, kalai te kha indem na lampang khan nilo nangin rules te notification chua kha December ni khat sang ni som ni pathumatia ati lai kha chuan sarkar kha amumal to lowa in than bo lo fek to khania ni je pm chu ni riata lak lu chu ni ya a sarkar kha study tak tak na man kha om to lowa kalai te kha enge ni kan han lam ri sia kut phuar sarkar kal ta khap kut phuar vek to khani se kan ti deu Emi resolution kan pass nu khan department chuan September ni som pania minister nena file and put apani so ta chuan sarkar kha pangai alania adu chuan abozui theni bozui turpo ni he house resolution kan pass bozui ngai turani amaro chu file kha kol ta veng fenga ti chuan engma ti om lo khan tun sarkar thara om nu khan lo chuak chawani January ni khat January ni thum sang ni le som ni le pali a alo chuak ta chu wang chuan in voina hian indem zong kan soidon ni chuan khatia lungrewal ema engeni ramrong kai in titlang ma helai resolution kan pass bozui du do tu khatu tengeni ti zonga kan soi chuanin angai thak anuam lo ve thei thokania chuwang chuanin sarkar ma sa poina alo ngai poimo lo zui tla ka angai lo kha ani chu kan han sir chiang ve ta ke ni poin heng notification te amendment rules te a guidelines te hi ngun taka kan han clear hian pom the ni himole kan tiani voina hian thar thut katilo thar thut ti kan ka tang suak lo thar thut po kan tilo habir in ron tile ta ti te po khaw ma habir kan ti reng lo ama ro chu apom thei mai lo mani le hi kan that pui zo kina lange kan ti deu chau ani kan du thua sam bing lo chu tia kan ti na chan chu enge kan ti chuan pakhan na chuan government judgment hi kan thwa Supreme Court a khau mani forest ti reng chu dictionary meaning a define tur ti khani throi maya khami noya kha chuan kan che thei lo ani dik che chuan clearance la ki a harlu tukani irrespective of the ownership atile ngala revenue rampo ni selangin sarkar rampo ni selami mal rampo ni selangin forest rampo ni se eng rampo social forestry po ni sengin anything green and top men anei tu seng po ni sengin dictionary na forest a define ngani phachon forest ramani ti kha government case a hianin Supreme Court judgment khani chu he amendment act hianin aron pol dal viau ani aron pol dal tak viau awangin tunin Supreme Court an king make vele nge chuwang chuan amma kan din mun ai ka chuan he amendment hian kan din mun aron siam thasot niin kan fria ten amma kan thunein ai sang kha he amendment hian state le union territory te hi thunein na sang zok minon pethei minon peta forest clearance spec chung changa ti theibar nei manglo kha tuna chuan thuitak state sarkar hian thunei na kan lo nei veta ama regional office Silonga kan han khen thlai lai kan forest department ten thei top an chuama se Silonga rei takan tanga chuta Delhi ministry top amin han phalsak lo tlang pui nge ya thunei na kan nei chaw he amendment act hianin thunei na sang zok state sarkar
min pe ani ten chuba ka chuan notification ka soita number som pandile som ni pasari na kan en chuan FRA kan ti mai scheduled castes and scheduled tribes ngani forest dwellers rights act kan ti forest rights act kan ti FRA tia atoi zong kan lamakha tun ma a kan rama kan lo adopt veto sarkar masai na true lo he hi tia an lo pai thla tun kan sarkarin kan adopt that le hi hi forest chunga lo om he to te hum hal na dan ania a true kan tia ke ni chuan tu na hian kan mang le a he FRA hi anung le ni chu he Conservation of Forest Amendment Act hian he FRA hi aron poisa aron za ani notification number 12 ale 27 na po hian asoi lang ngat ani chu chuan ya wangin nakina po he dan mga minti do na kan him na tur chu he kan FRA hi ani zoka forest tun ma pile po tanga lo om to khang ang zong zong kan hum thein na tur kha he dan hian minon nem nge sak bok ani ten Daini point kan lo mang trangkai tran der to hey khat yang kha ania wangin kan laban ve chia silo wang hian kainin thu nei na kan la nei lo tu na tang ro chuan e kan pa si chuanin ol sam zo kin thil kan ti thei to do na chumi ma chuan kan BRO ho ten mang anga kan NHIDCL ten mang anga kan Mizoram PWD te an mang anga heng project kan nei reng kong lai kherlowa po hianin forest clearance la tur hian re tak kan saya chuanin sarkar hi na tho saktir theilowa thui tak min ti khotlaya kan ramin atuar ni chu wang chuan mani de khanin prime minister le home minister le defense minister nena kan rama kong poi mo zwala hi national strategic importance min designate turin min puan sak turin he dan hoi hen kasuk dir ngot ani chu min ron phal sak tang heng ya tun en kong pasari min ron phal saka chung singa chuan hei Bangladesh nena kanin sum don ton na mun puitur silsuri mun khumi pan na tur kong po khu exemption min ron pefel der toni finance minister tragin lekha kan donga ka lekha po minon changa finance kati defense minister in chung te po chu forest clearance deal ngai to lo exemption minon peder ani hedan noi hianin chu kan la du tok lo wa tu na hianin tu na har san na kan to kong pui enge mo sa thi khami designated atana national importance min puan sa le tura deal le kan tum me kan itu na hianin chu ania he amendment act hi kan mang me ka kan mang to man le zel hi kan mamo sarkarin sumi china chuan ala tangkai viau ria amaro chu ahun kal se ate lo thalo ni chuanin kan thui kan sut le the ni kan resolution hi tilo le theitu le against zonga tile theitu chu ke mani thokan nia ton din munai chuan pu speaker han mang ve phot ila kan mamo ngoi boxia man ngal kan dua kan mangal mek titi po ani to boxia so bang suan sarkar ma sa po khan ngun takina ngai to kalpui zel chi ni lo khan alo thrian ni hian alanga kan lung rual tlanga ngai theita ilangin kan vai hianin lung rual takin hei passport mai la kan official resolution hi tichuan kanin fin chwa zelanga tralo lai te lo omani le nakina beng tharing kan langai to zelang sumale kalome